live lengosi ligcwele tibonakaliso letikhombako kutsi ngabe awuduki uma utatibita nawe ngekutsi ungukhunjuliwe. Uyawukhumbula Abraham wethenjiswa kwaba ngathi uNkulunkulu sewumkhohliwe, wase uthumela ingilosi yakhe leyafike yathi ku-Abraham, kulesikhathi lesi eminyakeni lotako utabe sewunemntfwana. uNkulunkulu akakhohlwa tethembiso takhe, unato tikhatsi tekubonakalisa kutsi uyakukhumbula. Njalo ekucabangeni, njalo ekuhambeni kwakho, noma ungabona ngathi tinto tiyashoda, tiyagucuka, tilungi, akuliguculi ligama lakho, ungukhunjuliwe. Nasi singwaselusuku sakavuka udle. Ngicela sesibuka incwadi yaHosea sahloko 6. Ngifuna sive indzaba emagama levakala amnanzi, bese siva uNkulunkulu ukuthi uthini kulaba bebasho lamagama. Hosea 6 siqale kuverse 1. Wotani asibuyele kusimakathe. Sewusidzabulile sabaticucu, kodwa uyawusiphilisa. Usilimatile, kodwa uyakuwabopha emanxeba etfu. Emva kwemalanga lamabili utasiphilisa, ngelilanga lesithathu utasivusa, khona sitewuphila ebukhoneni bakhe. Asimhloniphe simakathe, sitimisele nekumnaka. Impela njengoba kuqinisekile ukuthi lilanga liphuma ekuseni, kanjalo naye uyawuchamuka etekithi njengetimvula tasebusika, nanjengetimvula tasentwasahlobo letinisela umhlaba. Uyaweva lamagama aze abamnanzi. Bathi sibuyela kuNkulunkulu noma sithi cucu sidzabukile, uNkulunkulu utasiphilisa. Utasilimele, kodwa utawubopha emanxeba. Bathi emva kwemalanga lamabili nje utasiphilisa uNkulunkulu. Bathi asimhloniphe, sitimisele nekumnaka. Maye lamagama aze abamnanzi. Kepha impendulo yakhona uthi uNkulunkulu kuverse 4, ngingendani ngawe Ephraim, ngingendani ngawe Juda, luthando lwenu lufanana nengungu yasekuseni, lunjengematolo asekuseni lanyamalalako. uNkulunkulu makabuka lendlela labeta ngayo kuye, uthi abedeli budlelwane, betela kutawuphiliswa, betela ukuthi kutawulunga tintfo tabo letingalungi. Uthi lolu thando lwabo lwesikhashana, ngesikhathi balethe lemihlatshelo, ngesikhathi bahlabelela basethempelini, bevakala ngathi vele bayamthanza. Uthi uNkulunkulu njengaloku inkungu ibonakala sikhashana, bese ayisakhumbuli nekuthi ike yabakhona. Uthi luthando lwabo lukanjalo, lukhona kepha kwesikhashana. Lamhla uNkulunkulu ngikholwa ukuthi ukhumbuta wena nami. Luthando lwethu ngilo lalufunako. Lemihlatshelo beyimiswe nguye uNkulunkulu kusukela ndvulo, kepha inhloso yakhe bekungasikuthi bamnikete tintfo noma tipho noma imhlatshelo. uNkulunkulu bekafuna inhlitiyo yabo. Angati kuwe sihlobo sami, ngicela singalahlekelani enhlitweni yethu, kuthi uNkulunkulu ufuna kakhulu lenhlitiyo yethu. Akafuni lokuthandaza kwethu kakhulu lokudze noma lokufishane. Akafuni leminikelo yethu lemikhulu noma lemincane. Akafuni simkhonde ema-hour lalishumi noma ema-minutes lang-30. uNkulunkulu ufuna inhlitiyo yethu.
Kwangathi njengebafunzi labathi Nkosi yanzisa ukukholwa kwethu, nathi singathi Nkosi yanzisa lothando lwami. Amen.